Mas Minut Aminuddin kagungan balung bangga gresik. Sudah siap. Juga midanget ke Mas Minut. Pas Kamsur gedung lele Mas ya. Gawat gedung adem. Mas Minut ya. Salam Pak Bandi Balopanggang, monggo merapat ya. Pak Bandi Balopanggang saking Mas Minut Aminuddin. Pak Japina, salam buat Mama Pina baru ya. Gege Bapak Ibu Pina. Pak Ajeng Warung Ngering ya. Mamae Pina no ndi? Taiwan. Sing baru tak iki. Dene Sidoarjo. Oh, si baru Sidoarjo. Mama Pina yang baru. Monggo Pak Haji Montohar. Solibin Mebel Siti Haji Sukosewu Bojonegoro hadirkan Solibin Mebel Siti Haji. Ya bener. Sabar Sinden Sabin. Wayahe Makaryo Sinden Sabin. Aku benekan dulu main ngelantarakan Sandi sing nomaroke Mas Siang buat Sandi. Pak Sopi Kayen salam buat Mas Yahya Longgian. Mas Yahya Longgian itu dan saking Pak Sopi Kayen Giring Imbang Lamongan. Ya Lebak Modo Mas Siang ya. Lebak Modo Mersani ya. Matur nuwun. Pak Guru Kisno hadir di Kabupaten Bagili Sukarame ya Pak Guru Kisno. Ya selamat siang Mas Saib Pande Juragan Besi Sakwas Kedung Wangi Samping Lamongan ya. Oke pendekat Roben Abah Nari Kedung Wangi Samping Lamongan. Salam buat seduluran Sambeng Lamongan ya. Abah Nari salam buat seduluran Sambeng Lamongan. Mas Omek yang ada di Malaysia, Mas Siang. Mas Tejo Ayah Tesa, Mas Siang.
senajan bocah kuno